Malok telespectadores, no ouvintes, GMN TV no Rádio Nacional ma Cristo Adom. Ada sang kemana kita ne ita iha capela convento Madre Sevesira iha bebora dili. Tema ba episódio ida ne ita koliu itu angko na ba domino obediência. Evangelho ita foto os Evangelho São João capítulo sanulo resinhat versículo ruanulo resintolo to ruanulo resinsia. Ita baleha mutu. Iha tempo neba Jesus hatete mane escolante sera. E manebe hadomi hau nia sei halatuir hau nia lia fuan. Hau niaman sei hadomi nia ami sei mai ihe neuman. Ami sei hori honia. E manebe la hadomi hau nia sei la halatuir hau nia lia fuan. Lia fuan nebe me rona do down laos hau nian mai be hawama nian. Amanida be haruka hau mai. Hau hateten sai lia hirak ne baimi wain hira hau sei hela iha imilet. Mai be sorok nain kataka Espírito Santo ida be hawaman haruka mai hosi hau nenaran nia mag sei hanurin imi babuat hotu nia mag sei halo imi hanuin hetam fale buat hotu nebe hau hanurin ona baimi hau nia dame hela hoimi hau fo baimi hau nia damen nebe hau fo baimi lao sanesan mundu fo baimi imi keta laran susar keta hak fodak imi rona ona lia nebe hau hatetem baimi hau ba ona mai be hau sei fila fale mai imi hadomi kare hau imi sei hak solok basa hau ba hawaman tan hawaman bot liu hau hateten sai keda zidane baimi molok atau musumai atu nune imi bele fiar wai hira buat hirakne musumai. Alsira Evangelho be ita foi rona do rau Evangelho dane Evangelho domingo nen Páscoa nenia. Alsira ine kolia mamos kona ba tempo nebe Jesus Cristo atu husi kona ni escolante sira atu husi kona mundo no ni atu haruka Espírito Santo nebe atu consola atu fok bid atu fok solo ba escolante sira nunemos maita baninia creda. Malu sira ita rona ohin Jesus kolia kona butlo bukida mas primeira parte nebe hawakar atu ita hare hamuto kumaga Jesus kolia kona ba e manebe hadomi hau nia se halotuir hau nia ukunfuan halotuir hau nia hanori halotuir hau nia liefuan. Malu sira hoidana ita hare moskata afinal domin no obediência buat rua nebe sai hanesan prova bamalu. E manebe hadomi nia tem ser for prova katak domine iha sinal rumah. Domine precisa concretiza liu husi hahalo ke rumah. Nunemos ema nebe obedece, ema nebe halotuir, nia hatudu buat rumah kata nia hadomi. Maluk sira, ia ne Jesus Cristo kolia bani escolante sira. Imi hadomi hau karek, imi se halotuir hau nia ukunfuan. Ema nebe la hadomi hau nia la halotuir hau nia ukunfuan. Maluk sira, itahtene, Jesus Cristo halibur ne escolante na insanudu resin rua. Sira na insanudu resin rua, nia bolu ida sai hose sira ne serviço fatin. Sira hamutu konia. Jesus hadomi tebe sira. Tamba Jesus hadomi sira. Jesus hanorin buat didiak basira. Hanorin sira tu hadomi malo. Hanorin sira tu badesa be Jesus Cristo. Então molok Jesus Cristo husik sira. Jesus Cristo forrela mensagem ikus basira. Semi hadomi hau. Label haluhan hau mi hanorin. Label haluhan ni lefuan. Semi hadomi hau kare. Halotir lolos hau ni lefuan ba. Halotuir lolos hau ne ukun fuamba. Obediência hodomi buat rua nebe completa malu. Ema nebe hadomi ni obediência ni halotuir. Ema nebe la obediência haturu mos kata ni hadomi mabe hadomi ibuntu tude.
ni ala hadomi ho neon holara, ni ala hadomi ho fuan. Jesus Cristo exige na escola de sera, atu hadomi nia ho fuan ho neon holara, ho obediência. Nang maluk sera, Jesus Cristo hanori na escola de sera, fo hanoi basira, katak, se sera hadomi tebes duni Jesus. Sera labele haluhan ni hanori, labele haluhan ni lefuan, labele haluhan ni ukufuan. Moristuir, obedece bani ni hanori mani ukufuan. Nem sinal katak tebes duni, sera hadomi ni. Nebe Jesus fo hanoi mas basira katak, se mas que sera hadomi Jesus Cristo, mai be afinal hanesa ema iha limitação. Tempo ruma hanu inkona Jesus ne ukufuan, mas tempo ruma haluhan karek. Tempo ruma halo tuir, tempo ruma la halo tuir karek. Tamane Jesus deha marisira. Mai be makane buat balo be hau hanori mbai mi misira compreende karek. Buat balo be hau hanori mbai mi sira tama karek, i misira halo tuir karek. La bellara susar tamba hau se haruka Espírito Santo mai. Buat balo nebe sira completo. Espírito Santo maksai completa. Ne katak buat hoto nebe Jesus hanorin lao sosinya an rasik. Você parte selo Jesus sempre podia. Imi la fiar hauba, imi fiar neti ge halok nebe hau halo. Tama buat nebe hau halo lao saunian. Mai be hau ni aman mak halo liu hosi hau. Malu sira ohin Jesus kolia completa liu tang. Buat nebe Jesus hanorin la completo. Espírito Santo maksai completa. Buat nebe escolante sira la dun compreende. Espírito Santo maksai tulun sira atau bele compreende de dia Jesus ni hanorin sira, Jesus ni lia fuan sira, Jesus ni ukun fuan sira. Ne kata afinal Jesus Cristo manifesta maromak Santíssima Trindade. E Jesus Cristo ni an maromak aman maromak Padre Eterno serviço heneba, mas vemos e Jesus Cristo ni an Espírito Santo mos colabora serviço heneba. Tamane buat nebe aman maroma kakarak atau manifesta hakarak hanori bani escolante sira no mai ita Santa Creda. Quando ita la compreende di dia, ita tene o loro. E ma barg nebe la compreende sira ne fiat, ikus mai sira husik sira ne fiat, husik sira ne religião. Halai ba fiat selu, halai ba religião selu. Ainda Jesus Cristo colhemos mos mai ita. Quando ita la compreende, ita precisa bescar naklo que bani maroma que Espírito Santo. Tama ne maroma que Espírito Santo, mas ilumina ita, mas fona Roma maita, foma tenek maita. Atu ita possível, ita é capacidade, atu bele compreende. Tama ne maru sira que tahluhan. Afinal maroma que Espírito Santo, mas tulunita, atu bele compreende Jesus ne hanore, compreende Jesus ne lia. Tama ne quando ita la compreende Jesus ne hanore, la compreende ita ne fia, la compreende Jesus Cristo ne a doutrina, ne o confuansira. Lá os kata ita tem ser halai ses. Ita tem ser troca religião, troca identificar. Lá é. Ita basic, bane maroma que Espírito Santo, tama nia mak iluminador, nia mak santificador, nia mak Jesus promete, atu bele completa buat nebe se curan iha ita ida. Malu sera ita halo parte família boti da nebe Jesus Cristo rasikari nara Santa Creda. Creda católica. Enda hi Santa Creda ita de kata Creda hanorin. Creda continua Cristo em missão. Faz evangelho. Hanorin ema, halibur ema. Mai be, ita tene kata creda la belela mesa. Creda precisa maroma que Espírito Santo nia tulo. Creda precisa orientação na maroma que Espírito Santo nia aticos mai. Buat nebe nia hanorin laos nian, laos usinian rasik. Mai be nia hanorin Jesus Cristo nia hanorin rasik. Nia hanorin aman maroma nia lia fuan rasik. Nia serviço manifesta aman maromak nia serviço rasek iha nia an nunemos Espírito Santo ma completa buat nebe maka nia la consegue compreende e buat nebe la completo malu sira que tahluhan ita iha tempo nebe halo novena na maromak Espírito Santo nia molo katu tamo buat Pentecostes mai ita hakazan pode hatene kata tebestuni maromak Espírito Santo ita precisa se la ho maromak Espírito Santo ita ema continua ema. Dalla barca kita reza mai bem maran decor. Dalla barca kita vai igreja mai bem ela compreende potira. Tamba maroma Espírito Santo. Minha presença importante. Dalla barca kita deh kata.
ita ba igreja, ita rona, missa, ita simo evangelho, simo Cristo ni hanore, mai be tebestun. Ita sedau kalau tuir los, ita sedau hadomi malu los, ita sedau hadomi los, maroma. Tamane ita precisa, ita reza ita harohan, ne maroma Espírito Santo, atu tulu ita compreende de dia que Jesus ni hanore. Atu ita hadomi kare, ita obedece ba malu, ita rona malu, ita fiar malu, ita confia malu. Malu sera, malu Jesus Cristo husig ni escolante sera. Jesus deixa nós basira. Hanya dame hela hoime, ha fobaime hanya dame. Malu sera Cristo colhia quando ba hanya dame. E Jesus halo contraste o itoan ho dame nebe mundo fo, dame nebe ha fobaime, la hanesa ho dame nebe mundo mak fobaime. Malu sera ita hoto haten kata. Jesus Cristo maro mak filho, ne tama he mundo atau luta hasoro diabo espírito nebe sogo dame hemne fuan o de kuda fale buat nebe la lori dame hanori mba ema bosok ema atau ema la kom buat diak nebe maromak fobania atau ikus mai emne fuan na kono ho barulho emne fuan na kono ho conflito na kono ho lia nebe la los nebe la lori dame de Jesus Cristo Moro que husi ne escolante sera, ne fo ba escolante sera. Buat nebe mundo la bele fo, buat nebe nia det makia, buat nebe maraumak det makia. Dame maraumak ne nia, dame Jesus Cristo ne nia. Malu sera, povo judeu sera, iha povo simples wanida naran semitas. Ema sera ne toman. Sira iha sira ne toman hase malu quando hasoro malu hase malu sira hakara ato ema nebe sira hasoro ne hetan dame nebe da rumah ita rona karismatik sira seperti shalom salam dame nebe ita rona mos cumprimento hanesane ihe tenemos loro Bom dia, boa tarde, boa noite, bom descanso. Nebe ita deseja, ita hakarak boa dia que vai maselo, nebe ita hasoro ma hasoro. Ita dia que ita faz dia que vai maselo. Ita dame, ita faz dame vai maselo. Então povo semita sera mos, ia boa tiro né. Sera hakar deseja ba malo, boa dia que ia loro ni rogen. Ia ser hasoro malo né. Hasoro malo nessa graça ida. Tamane, sira hasoro malu, hanesan graça, sira partilha, sira fahiba malu. Graça nebe sereia, lilio, graça dame nenia. Tamalu sira Jesus Cristo maroma. Maroma filho, nebe halo ansa yema. Nia mai tama hemne mundo. Mundo nebe la iha dame la los. Dame nebe la lori benefício, la lori bodia. La tama to interior, emane fuan, emane lara. Nebe dame nebe materialista. Dame nebe emahetan, dame nebe falso. Nebe tadi yang kata, quando emahetan no sambara que ema rico, emahetan uma dia, que emahetan handia, carreta motor. Fufone emahnu yang kata, emne fuan dame, emne fuan hak mata, que ema fuan hak solo. Maybe, quando motor ne bos antiha, quando carreta ne atiha, dame ne la metin yani an. Nebe carreta ne phone, ne sente dia, maybe tinan rua tolu carreta ne começa a Hasayo sang gasta osang. Então ita dia kata dame nebe lolos ne la belhen hosi mundo. Dame nebe lolos so Jesus Cristo mak fo. Tamba nia dehan hau nia dame hau fo bai mi hau nia dame. Hau fo bai mi hau nia dame. Hau nia atu dia kata dame ne marau nia. Então malu sira. Ita ni nia dame ihe fuan. Ita ni fuan bele hak mata bele dame ita ni moris bele dame bele hak mata. Quando ita rai dame nebe mai José Jesus Cristo, ita simo mai José Jesus Cristo. Dame da nebe ita tene. Quando Jesus Cristo é morro tiha, quando Jesus Cristo São Pedro nega dalla tolo, nega ni mestre rasik. Quando Jesus Cristo escolante sira halai só é ela. Sira senta lá iha dame. Mas quando Jesus Cristo moço falou sira iha uma lara, dalla ida tomé sira dalla se ele falou tomé laiha. Então quando Jesus Cristo moço bastira, Jesus Cristo assessira. Dame hela hoim. Hakmate hela hoim.
Mas se não for hanuin maita kata, tebes donek. Jesus Cristo nia presença dame nia. Jesus Cristo nia moricias ne belori dame maita. Tamane ita ne mundo precisa dame. Mundo hiloran, mundo nebe ita denga terrorista começa a salta ema barbara, a saia ema ne vida, na saunida ameaça, na saun selo, tande ba material guerra, material fununia nebe ida kakara tudo. Maita hanoi file fale. Hadomi Jesus obedece pania. Hadomi Jesus simun ya dame kuda raya fuan ohak mate. Maita hadomi malu, maita hadomi Jesus. Maita moris e obediência a Jesus no sinal kata ita hadomi nia torroha esse tu salvo todo.